ithi kanye nawe Nkosi yami kanye nawe Nkosi yami mangihambi mihla yonke yebo kanye nawe Nkosi yami ngithi liqebile Yoni mfuyo isegimi Nkosi yami ngiyabonga isamba kanye nawe Nkosi yami. Haleluya, haleluya. Ngiyanibingelela abazalwane egameni lemfelo wethu Jesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Ngiyabingelela abazalwane egameni lemfelo wethu Jesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Haleluya. Bazalwane namuhla bengathi uzoshare live la uNkulunkulu. Haleluya. Haleluya. Ngisukumele kumbonga uNkulunkulu bazalwane uthembekile empilweni yami bazalwane. Haleluya. Angamboni njengaye, angamboni olinganiswa naye, angamboni bazalwane engamkhonda ngaphandle kwakhe. Haleluya. Uyinkosi empilweni yami. Haleluya. Ngitimisele futhi kuhlala kuye ngimkhonde simo sivuma, simo singavumi bazalwane. Haleluya. Noma simo siphambana nami mina soloku ngithi Jesu uyinkosi. Haleluya. Haleluya. Bazalwane elangeni lanamuhla kulilanga losine ilanga labomake. Haleluya. Kulilanga lesilili inkonzo yabomake. Haleluya. Labatawukhala bakhihle isililo bakhalele imindeni yabo. Haleluya. Bakhalele bantwana, bakhalele South Africa, bakhalele Africa yonkana. Haleluya. Bakhalele kanye nebayeni babo egameni lika Jesu. Haleluya. Uthi Jeremiah ufune bafati. Haleluya. Besililo. Haleluya. Akathi ngifuna akathi bomake futhi. Haleluya. Akathi tintombi uthi ngifune bafati besililo labatawukhala bakhalele imindeni yabo. Haleluya. Ngoba umfati bazalwane uma sekakhala tinyembete emfati ibhoot prince nguletinye ngilabanye mandi. Haleluya. Ungavumi makwakakhalele ngoba kunesandla lesikhangadelele tinyembeti. Haleluya. Ene ngayinye inyembeti inenkulumo yayo. Haleluya. Sewuma wena uthi uyaimagine ke letinyembeti ukhale tihafu yenkomishi ungathini nje wena egabeni lika Jesu. Haleluya. Haleluya. Ekseni bazalwane sitawuthola live lethu lapha kuRuth. Ngicela kumusho nje Ruth ngimthanza kuverse 1, 2 and 3. Haleluya. But angeke ngitolisho nje egameni lika Jesu. Haleluya. Ngitokhuluma ngemfati mina lokhu nguRuth. Haleluya. Ngitothi isihloko sami ngithi sihlala kuze kwendeke. Haleluya. Kungeke indeke ungasuki. Haleluya. Ngitokhuluma ngemfati mina lo wahlala simo siphambana naye, simo singavumi. Haleluya. Bathi yena wahlala egameni lika Jesu. Haleluya. Haleluya. Ngiyamthanza ke Ruth. Ngimthanza kakhulu lo mfati lo lokhu nguRuth egameni lika Jesu. Haleluya. Sithola incwadi yethu lapha kuRuth 1 lalise Alimeleki nemndeni wakhe. Haleluya. Bathuthela kaMowabi. Haleluya. Kuyingodi kuthutha abazalwane kusuka ususwe isimo. Haleluya. Uthusele kulenye indzawo akukho right. Alimeleki uthutha eBethlehem uya kaMowabi. kaMowabi bazalwane kuyafiwa nguleke indzawo lekhondwa Thixo khona.
ngulenye indzawo lokusetshentwa kukhulunywa ngebantu baphansi kunabo uNkulunkuluwane khona. Haleluya. Uyathutsa Alimeleki nemndeni wakhe bathuthela kaMowabe ngenxa yendlala. Haleluya. Ungashifti ngenxa yesimo, ungashiyi umndeni wakho ngenxa yenkinga. Haleluya. Ungashifti ngenxa yokuthi umyeni wakho anisavisisani. Ake uhlale kuze tindo tilunge, tingakalungi ungasuki egameni lika Jesu. Haleluya. Lithi uyashifta ke Alimeleki nemndeni wakhe uma kafika kaMowabi uhamba kunguye kungumkakhe Nawomu nemadodana akhe lamabili. Haleluya. Lithi uma bafika lena ke kaMowabi bafika bayahlala ubethe Alimeleki uyafa. Haleluya. Uyasala Nawomu nemadodana lamabili nabomakoti wakhe lokunguRuth naOpa. Haleluya. Basahleli khona lapha Nawomu ugqoke ingubo letimnyama kuyabuya nalamadodana akhe lamabili ayafa. Usala nabomalukatane wakhe. Haleluya. Uthi bakahleli nabomalukatane wakhe lithi kwahlala iminyaka wathi ngalomunye umnyaka uva ebantu lapha bayandlula bayakhuluma bayambingelela bathi hawu wenalo Nawomu lena eveni lakini lakaJuda sekunenala indlala seyiphelile. Haleluya. Uthi uma bathi indlala iphelile bayamtshela ugcina uyakhumbula ukuthi no akungcono ngibuyele emuva ngibuyele kulakithi ngoba la ngikhona khona kaMowabi kulive leli ngikhamuke mina ngigcwele but namhla ngiempty. Ngizoma ngifika la ngifike nginendvodza yami nginebantwana bami manje bangishiye bonke ngisele nje nabomalukatane ene lena isindzawo yakithi. Haleluya. Uthi akungcono ngibuyele emuva. Uyababita nabomalukatane wakhe ufika bayahlala phansi bayaqoqa uyabavalelisa uyabakhulula. Haleluya. Uma kabakhulula uthi kubo bomalukatane wami namuhla ngiyanikhulula ngifuna kubuyela eveni lakithi lena kaMowabi ngoba la ngikhona khona mina nginamndeni lengcono nibala ngicela kunikhulula noma senginilobolile nende konke bathi mina ngitonikhulula namhla ukuthi buyelane emuva emakhayikini. Uma niyofika lena nifike nibatshele ukuthi maketala wethu usikhululusa sibuyele emuva. Uthi uthi makabakhulula wababusisa ukuthi hambani buyele emuva ene ngiyanikhulekela ukuthi leni khona fikani niphindze nithole bayeni nishade ngoba nine nisasebancane. Bathi labomalukatane wakhe bakhala kakhulu bakhala ukuthi awumake why usixosha. Athi anginixoshi ukuthi nami sengikhulile sengimzala ngeke ngisathi mina ehlalani ngitawuthola umntwana ngimkhulise sekubuye abe ngumyeni bayeni beni. Lithi iBhayibheli ke Ruth lo Opa wamhaga kumaketala wakhe. Uma kamhaga wabese uthatha sikhwama uyaphuma uyahamba. Ruth yena wanamathela kumaketala wakhe. Ngitothe ekseni namathela simo sivuma simo singavumi hlala. Wahlala Ruth wathi emaketala noma ungangithi wena ngihambe unqenge uthini mina angisuki la uya khona nami ngitawuya khona la uyofela khona nami ngitawufela khona. Uthi no mina sengikhulile sengimzala angeke ngisathi hlala mntwanami mina ngitawuthola umntwana ngimkhulisa. Uthi no ungangincengi. Haleluya. Uthi ungangincengi mina ngitawuhamba nawe. Ngitothi mina emntaka baba ake uhlale. Na Ruth wahlala ana zero. Uhlala kanamntwana. Uhlala akana ndvodza. Uhlele namaketala wakhe. Lithi iBhayibheli uyamthatha ke Ruth lo Nawomu umuka naye kaMowabi. Uma kamuka naye le kaMowabi uyafika lena bafike etinzaleni akunalutho ekhakhakhe. Ruth ufika uyamthanza manje lo make. Uma kafika Ruth ufika uyahlakula bafike bayahlala. Uma bahlala kuthi ekseni ngeluvivi uvusa amaketala wakhe uthi emake ngiyabuya ngisahamba ngifune indzawo la ngitokhwinida khona ngithole kwekudla. Baphi bomakoti namuhla labatawuhamba banakekele bomaketala wabo egameni lika Jesu. Enamini lanamuhla bomaketala bathiwa ukuthi bayaloya. Haleluya. Manje angakuloya njani maketala wakho namuhla uhlala estezi ngenxa yalo make. Haleluya. Uhlala nokuthi uye edrobheni
emaketeni uthenge noma ama-slippers or idanondo ungumake uthengele maketala wakho egameni likaJesu. Haleluya. Uthi Ruth ngiyabuya ngisayokhwinitha uyahamba uyofika lena uthola lenye insimu kuthiwa ukuthi le nsimu kaBowazi. Uyafika Ruth uyacela uyakhwinitha uthi makakhwinitha lapha bayamcasha uyakhwinithela le uyafika umnikati wensimu uyambona Ruth le uyabuta ukuthi hawu nineni lana disebenzita manje loya wayasala emuva bathi hayi loya ngumalukatane wana bayamusho ifika lenzaba iyamudla lo baba uthi hayi mlanzeni egameni likaJesu. Haleluya. Ubese uyalanva Ruth uma bamlanza uma bafika lana ufika uyatisho ngesizotha ukuthi ngingubani uthi lo mlungu uthi Bowazi yena hayi ke wena Ruth ungasatisho sebakushilo ngibonga nedi inhlonipho lelo uyinikete emaketala wakho kusukela namhla wena ungasayile eloneni ukhwiniteni lemuva le wena namhla utshela lethi sebenza ukuthi no lona namhla sayindvuna egameni likaJesu lona nitawulandzela yena aqale yena phambili nibethe nine nimlandzele emuva. Ngifuna ukutshela ukuthi uma utawuhlala kuNkulunkulu uhlale isimo sivuma simo singavumi uNkulunkulu utakwendela umusa wamendela Ruth umusa egameni likaJesu. Haleluya. Uthi makamendela Ruth yamangala uthi bengingubani mine kuthi ngazuza umusa longaka uma kafika uyafika uyakhwinitha uthi lo Bowazi hayi man nine tisebenzi ngiyacela ukuthi ningamthinzi lo. Haleluya. Uthi ningamthinzi kusukela namuhla futhi angasanathi nani emandi mnikeni lawe emandi yami anathe wona thathani lembasha nimnikete yona adle. Into enye lengithanza ngalomfati lithi uma bamnika lo Ruth lokudla wakhumbula maketala wakhe waqupha lithi bathi imvathanyana yesandla wayifaka esikhwameni. Haleluya. Uthi makasekashayisa uyahamba ngiyamthanza mina Naomi makelo makethembi maketala wa Ruth ngiyamthanza kakhulu ungiorganizer ungiobserver uyihelper egameni likaJesu. Haleluya. Uyanaka lo Naomi lithi makafika kumaketala wakhe ufika maketala wakho makafika Ruth uyambuta ukuthi hawu ngawo malukatane wami usebende njani uyatichaza Ruth kuthi hayi ngisebendile mina lena ensimini yaBowazi. Uthi lo maketala imani lo Bowazi lona uthi hlobo sami sengadi. Haleluya. Uthi hayi lo Bowazi lona ngiyamati mina uthi hlobo sami sengadi egameni likaJesu. Uyavuka futhi ekseni uyalungisa uphakela maketala lakho uyahamba ubuyele emsebenzini. Uma buyele emsebenzini bazana ufika uyasebenta uyashayisa uma kabuya ufike uthola maketala wakhe. Haleluya. Ugwelele unwabo ngenjabulo. Haleluya. Uthi hayi man namuhla lo malukatane wami namuhla mine ngifuna kumakhela umuti ngifuna kumakhela likhaya sizathu ukuthi ungiphethe kahle egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Lithi lesimo samcansula lo make wathi nani malukatane wami namhla lokugeza wena ubese uyahloba bese uthatha impahla takho leti ihlobile ufake emakhala mnanzi namhla lokhu ngifuna kwakhela umuti lo Bowazi lona lo sebenza naye utawutato ganza kolo lapha utawulala lapha. Haleluya. Umaketala lona esineke bathi bomaketala banamuhla ngoba bomaketala banamuhla babafuni bomakoti wabo egameni likaJesu Kristu abakwati kwakhela bomakoti wabo emakhaya nangilomake uyakubesimo siyamcasula ukhohliwe kuthi lona ngumalukatane wakhe uma vele atawufika makoti ekhaya sesithemba umthathe wena njengamakoti angeke ahlale bathi uma utamthatha njengemntwanakho utawuhlala utakuhlonipha. Sizathu bomake banamuhla banekukhetha bathi bantwana bomakoti abamemi bameme bantwana bebantwana babo labasikati egameni likaJesu. Haleluya. Uyabuya ke Now lo uyabuya uthi Ruth namuhla ngifuna ukwakhela umuthi uthi namuhla ke wena ugezile wahloba Bowazi utawuganzela lapha kolo ngiyacela ukuthi mntwana nami uma kafika lapha ungafiki wena
ubese wena ufika uyavela uthi fike ubhaqe uma ubhaqe utawunatha adle abese uyalala uthi la tawulala khona ubese wena uyangena ngapha emva etinyaweni ubese uyalala haleluya ubese wena njalo ke Ruth uyabuya futhi uyakhwini uyanyonyoba uyafika uyamthola ukuthi sewulele uthi umakalele Ruth ufike uyaphenya uyalala lisingekhathi ebusuku uyaguquka uma kathi uyaguquka Boaz uyamthinza uyakibuta ukuthi ngabe nginabani egameni lika Jesu lithi uma kathi uyamthinza ubese Ruth uyavuka uyema uyavuka ke Boaz uyabuta ukuthi ngabe ngubani uthi ngingumalukatane waNawomi bengicela ke babe ukuthi namuhla ngicela ungingene egameni lika Jesu haleluya uthi ngiyacela namuhla ukuthi umani ungene lithi iBhayibheli uyaphendula Boaz uthi hayi mntwanami ngibonga umusa longaka nedinhlonipho le unginikete yona ene kuko konke longicele kona mina ngitakwenda kwanyalo ngicela wendlale bese mina ngiyakuthelela kolo ubese uyahamba ngithi awuhamba futhi ngiyesihlobeni sami lesikhulu sengadi egameni lika Jesu haleluya ubese ke Boaz uyamthelela kolo uyamthwalisa uthi hamba ngiyabuya kuyinye info bazalwane lengithanza kaloma kedala lithi uma kabuya akazange athule uyabuta ukuthi hey mntwanami ngabe uhambe njani le uye khona lithi uyaphendula uthi make ngihambe kahle ithi le ndvodza lena iyabuya enitazenda sonke isithembiso lengithembise sona egameni lika Jesu haleluya haleluya lithi wabese uyahamba ke Boaz uya esihlobeni sakhe lesikhulu umbhuti wakhe uyafika lithi uma kafika Boaz uyambuta uyababita ubitani ngoba uma uya ekhaya bazalwane uyebandla ubita bomakhelwane bafike bayahlala uyamtshela uthi hayi yebhuti phela lena Nawomi nemnkoti wakhe babuyile bathengisa emasimo uthi lo bhuti hawo bathengisa emasimo uthi yebo bathi lamasimu lawa kudzingeka wena ngoba umkhulu ubese uyawathenga uyavuma uthi yebo ngitawathenga uthi uma wathengile utawufuna ungene malukatane wakhe uthi no angikwathi kumngena kumalukatane wami why uthi kuthi lifale bantwana bami litawudliwa libe uthi salumngena wena egameni lika Jesu haleluya bese uyajabula ke Boaz uthi hayi bhuti anginike isithembiso lisikadzeni bewuthi uma wenda isithembiso bekosi ukhumule isikahlula saka right ubese uyamniketa kube sifungo sokuthi lento noma angayapha yephi kutaba no akuna ngeke kube nenkinga kunebufakazi uyathatha uyamnika lithi iBhayibheli uma kamuka ke Boaz uyamuka uyajika ubuyela emuva uma kafika lithi iBhayibheli wafika wamngena kuRuth lithi Ruth wabese uyapreka uma kapreka Ruth wathola Obedi egameni lika Jesu haleluya lithi wabese uyapreka uthola Obedi lithi bomakhelwane bavuka linwabu bavuka babangumsindo bathi no Nawomi thatha lo mfana bese uyamkhulisa ngoba wena uzange waba nenhlanyelo lithi Nawomi wamthatha Obedi wambeka esifubeni sakhe wamkhulisa egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha Ruth uma katala Obedi yena wabese utala Jese yena wabese utala Davide yena wabese utala Josefa lo namuhla sekatala Jesu haleluya uma utawuhlala ebukhoneni kaNkulunkulu uhlala simo sivuma uhlala simo singavumi uhlala ku0 usiye ku0 utawugcina beyinamba lenkulu egameni lika Jesu haleluya uyafika nawo Ruth unguMowabi ufika kana citizenship ufika nje akukude le anabo bathi ngemusa waNkulunkulu wamkhipha phasi namuhla ungogo waJesu nawe into sihlala ndaka baba uhlale simo singavumi uhlale simo
isimo siphambana nawo uhlale nalabantwana labakushiye bonabo ngalelinye lemalanga labantwana laba batakwendela lokungeke ukukhohle empilweni yakho egameni likaJesu. Utawuvuka babe welikhaya kulabantwana uma utawuhlala haleluya ebukhoneni baNkulunkulu. Wahlala Ruthi anganalutho, uhlala Ruthi akanamyeni, uhlala Ruthi akanayo indvodza, unamaketala. But namhla Ruthi simthola sewunemfana, simthola Ruthi sewungogo waJesu. Bewungubani wena ungakhona ukuhlala? Hlala simo size silunge egameni likaJesu. Haleluya, haleluya. Ngitokhuluma namuhla egameni likaJesu kuthi kulesimo lewukuso awungenanga ngemistake. Ithi ngoma bekufanele ngidlule la, bekufanele ngikhale na, ngoba bufakazi kwakhiwa dinyembeti kulesimo kunendvo leNkulunkulu akubekele yona. Hamba kulendlela, yebo kuyahlaba but hamba. Utambona utakubamba ngesandla sakhe ubese uyamangala kuthi hawu mara labantwana ngibakhulise njani namuhla. Bamangale bathi hawu nje nguye make Christina lo, uthi yebo. Uma ufika bathi hawu lona, uthi yebo. Bathi wende ngani? Uthi ngaKristu. Haleluya, haleluya. Uthi ngaKristu. Bathi hayi Christina wena lobo uhamba ngeCain uhamba uyeleni? Bathi yebo namhla namKristina. Bathi wende ngani? Uthi ngikristu. Sihlala simo sivuma sitale simo singavumi. Kwethu masitawuhlala kuNkulunkulu uhlale ngekwethemba, uhlale ngekukholwa. uNkulunkulu utakwendela umusa. Inkinga yethu asikwati kuhlala kuNkulunkulu makethembi. Sinaloku simasiba kuNkulunkulu siqoshame, or masiba kuNkulunkulu sihlale edradini njengenyoni yokuthi ungevala plastic lithi hasha wena uyasuka uyagijima uyahamba. Egameni likaJesu ungaqoshami kuNkulunkulu, hlala egasini umkhonde simo sivuma singavumi. Haleluya, haleluya. Umkhonde simo siphambana nawo, umkhonde uNkulunkulu bakushiyene bantwana la ungabathi ukuthi utawuthatha ini uhlanganise nani egameni likaJesu. Haleluya. Uhlale ungathi ukuthi utawuthatha ini, utabagqokisa ini, ukuthi utawupheka ini. Uthi entabeni kaSomandla uNkulunkulu utawubonelela. Haleluya, haleluya. Lo wabonelela le mandulo nanamuhla nakuwe utawubonelela egameni likaJesu. Haleluya, haleluya. Wakhuphukana anaziro anganayo umfana but Phenina bekabonga. Wawuntshitsha umthandazo wana wathi no kuningi kudekiwe emehlweni yami, mine ngidikhethela liqolo. Ngabe ukhetha ini namhla wena? Ungumake yini le uyifunako egameni likaJesu? Uma ungumake ake uchoose right, Jesus, uyekele ukuchoose wrong. Bomake banamuhla bayekelelile abananzaba egameni likaJesu. Ake uthi qoqa ungumake, utinike similo ungumake, uwathi tinzaba takho uke uhlale kuKristu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Wahlala lo mfati, uhlale simo siphambana naye, wahlala ayiwilo, wahlala simo saze salunga. Bekuyini wena ungahlulwa yini kuhlala egameni likaJesu? Haleluya. Ake sihlaleni bazalwane, nihlale kuNkulunkulu, uhlale ngekwethemba, uhlale ngekukholwa. uNkulunkulu utakwendela umusa.